ngira ngo banyarwanda abanyarwandakazi abo mukurikiye ntago mubazi, twebwe impamvu tubavuga nuko tubazi. Niba tubabwira ibintu ngo abavantara nuko tuba tubabwira ibintu tuzi, ibintu twahagazeho, abantu twaganiriye nabo, abantu tuzi ibyo batekereza, za agenda zabo bahisha mu mugongo n'ubu baracyazihisha. Mukanure mucane ku maso. Abanyarwanda bamaze guhumuka ntabwo bazakomeza kuyoborwa n'ingegera. Nongere mbisubire, ubugegera ni iki? Ni uguhimba ibyaha. Biriya ni ubugegera, nta buhanga burimo. Biriya ntabwo ari tekinike, ntabwo ari bya James Bond, biriya ni ubugegera. Padiri nongere nibutse Padiri Stanislas Bushayija ni umupadiri w'umututsi. Mbere y'uko revolution yo muri 1959 iba mu Rwanda muri 1958 mu kwezi kwa 12, Stanislas Bushayija wa umupadiri w'umututsi akaba na padiri mukuru wa paruwase ya Kamonyi, yanditse article mu kinyamakuru bitaga La Revue Nouvelle. Yandika article yise ngo le problème Bahutu au Rwanda. Yanditse inyandiko y'amapaji 5. Muri iyo nyandiko yashizemo ikintu cy'umuco wo kubeshya kiranga abavandimwe bacu b'abatutsi, ariko avuga ko umuco wo kubeshya n'abanyarwanda bawugize uwabo kubera ingoma ya gitutsi yamaze iyo myaka yose bayobora. Noneho urabona ko FPR yo noneho kubeshya byabaye ihame, bashyizeho n'inkiko za gacaca zishinzwe kubeshyira abantu. Donc kubeshya byabaye ihame. Umuturage mwiza, ngo intore nziza, ngo nizi kubeshyira abandi, nizi kubahimbira ibyaha, nizi gutekinika, nizi kubona ngo n'ijambo tekinika baragiye ngo kurirovanika naryo ngo barishyire muri za dictionnaire, nta n'isoni ribateye. Noneho barangiza bakagufunga amaguru n'amaboko, barangiza bakubwira ngo baguhaye umutekano. Umutekano usigaye unagurwa. Bamenye yuko twebwe ntabwo twambura abantu Munyarwanda, turamagana umuco, imyitwarire y'ubunyamaswa, comportement, attitude, turamagana filozofi y'ubunyamaswa bashaka kwempoza abanyarwanda bose ngo bahinduke inyamaswa.